дар шароите ки таҳдидҳо ба амнияти тоҷикистон аз кишвари ҳамсояи афғонистон дар ҳоли афзоиш аст, пойгоҳи низомии 201 Русия далели муҳими таъмини амнияти тоҷикистон ба шумор меравад. ин матлабро Сергей Лавров, вазири умури хориҷаи Русия, пас аз мулоқоташ бо Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, дар Душанбе баён дошт. И, конечно, используя нашу общую заинтересованность, و البته با استفاده از منفعت‌های مشترک در تامین امنیت منطقه که در آن کشورهای دوست و همسود قرار دارند، ما از نقش پایگاه نظامی 201 روسیه در این رابطه گفتگو داشتیم. این دلیل مهم در تامین امنیت تاجیکستان و دلیل مهم در وظیفه‌های مشترکی است که سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به انجام می‌رساند. общая задача, которая решает Организация договора о коллективной безопасности. эмомалӣ раҳмон ва Сергей Лавров дар ин мулоқот дар робита ба ҳамгироии сиёсӣ, амнияти минтақавӣ, ҳамкориҳои низомӣ, мубориза бо терроризм, ҳифзи марз, вазъ дар Афғонистон ва амалӣ шудани барномаи навсозии артиши Тоҷикистон гуфтугӯ кардаанд. ҳамчунин масъалаи муҳоҷирати меҳнатӣ ва сафари қарибулвуқӯи раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Русия баррасӣ шудааст. در جریان دیدار امروزه همچنین مسئله‌های مهم مهاجرت مهنتی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله تنظیم بود و باش شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه، ساده کردن جریان قانونی کردن سندها و اینچنین آماده کردن بسته سندها برای به امضا رسیدن از سوی پرزیدنت‌های دو کشور در این بخش می‌باشد. вазири умури хориҷаи Русия гуфт, табодули молу коло миёни Тоҷикистон ва Русия дар як соли ахир 3 баробар афзоиш ёфтааст. ба гуфтаи Сергей Лавров, ҳамчунин ба ҳалли масоили байниминтақавии тиҷоратӣ, иқтисодӣ, ҷалби технология барои коркарди маҳсулоти саноатӣ, коркарди пахта, мева ва сабзавот, ҳамчунин афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба бозорҳои Русия таваҷҷӯҳ карданд. ما همچنین از ضرورت فعالتر شدن واسطه‌های رشد همکاری در ساحه کشاورزی گفتیم. باوری دارم که در مدت نه چندان دو رئیس جمهور درباره بنیاد دالان سبز برای صادرات محصولات کشاورزان تاجیک و روسیه به موافقه می‌رسند. همچنین گفتگوها در مورد تأسیس مرکزی عمده فروشی ادامه دارد که برای آسان گذشتن از پروسیدورهای گمرکی و دیگر سندها جهت انتقال محصولات کشاورزی تاجیکستان در بازارهای روسیه مساعدت خواهد کرد. эмомалӣ раҳмон ва Сергей Лавров дар ин мулоқот ба масъалаи сохтмони мактабҳои русӣ ва ҷалби омӯзгорони рус ба мактабҳои Тоҷикистон низ дахл карданд. гуфта шуд, ки Русия тасмим дорад дар Тоҷикистон 5 мактаб бо низоми таълими хоси русӣ бунёд кунад. Тоҷикистон ва Русия шарикони стратегӣ маҳсуб мешаванд ва аз замони шӯравӣ дар Тоҷикистон пойгоҳи низомии 201 Русия вуҷуд дорад. дар соли гузашта Тоҷикистон ва Русия ба маблағи беш аз $1 миллиард додугирифт карданд. Тоҷикистон аз Русия умдатан маводи сӯхт харидорӣ карда ба ин кишвар маҳсулоти кишоварзӣ содир мекунад. гузашта аз ин, тӯли чанд соли ахир Русия кишвари умдаи мизбони муҳоҷирони кории тоҷик дониста мешавад. ҳамасола ҳудуди 1 миллион шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷустуҷӯи кор ва маоши муносиб ба минтақаҳои мухталифи Русия сафар мекунанд.